Talo whātu lo tātou mātunu o ia I le nei fo I aso fou, ia ma le nei fo I tai au fou o le aso lua le nei. O le aso lua sifu malwha o Februari lua fe lua sifu luono. Ua te ita isaonga le mo mai, ea ma whapena fo I on au lia mai o le tātou mātunu o le nei tai au fou. Ea o se aso fou ma se tai au fou e whao popo I le soifua ma le ona o le tātou mātunu. Ea e oi lava sa whapena ona iai ia tūlanga winga lolo wao le tau I le pōana pō. Ea e whawhitai lea lofa ma le anga le lei whai pēa o le tua. Ea le awa te ita isaonga le mumai. Ea ma whawhangu fo ia te ita tau. Ea I le nei fo I tai au fou. Ma le nei fo I aso fou o le nei fo I aso lua. Ea I le fo launga si o tātou ai tunu. Ea I tutono le nei fo I vai aso. Ea lai tiu te mga luenga. Por kalame masani ia mesi fo le tutua ma le nanga la wala leo fa pena ona te to luina ia le nei fo I tai au ia I tulanga masani lava ia mesi fo o le tato por kalame ma le tato wanga nu masani e tato tu I momua fa I tuto o le langi ia mesi fo ia o le tato taulanga osi le tua e ala I lana te singa malana puipuinga ia le awa ma le fo mai fanunga le leilo tato wantunu ile nei fo ia so fou. O le tatu tapo inga I le tua, sa unia mata pena ina I lana ona le sunga I le whawhianga inga ia Reverend Naso Maliu Lua, e ama I le ekalesia me titisi o fisa I whale ula. O si mai whawhonga anga lu tatu watunu, e a mesi fo I ole mai mua whawhonga mai ile nei tai au, e ala I le tatu tapo inga I le tua. Tapua inga e soafa malu le tua le tama, le alo, ma le angang pa ia. Le mea lea e te talo atua ia te oe a miwa tua o malava. Iona poe mawai oe. E moni, le o ia te ila tau ta whenga o vai tele. Oe lava o lo ulaftanga, e te leo ina au I le puapunga, e te si o mia au I siva o leo le tanga. Anganga pa I ai whamulmuli. Fio mai e te pāptiso mātou tangata taitotas. Nei mawhai ona mātou tāpua I a te oi le nganga toa lava ma le whamaoni. Yesu whaola o mātou wole ma te talo tuai nei. Amen. Le a tātou pipese I le vi inga o saunia. Oh
faitauina o afionga pa ia le tua. Mau ar tātou le soni mai le whengainga tuai. Ke nesa ilona mata upu e wha. Mata ona faitau le whai upu mua se ia whangata mai le whai upu e se fulu ma le ono. O afionga pa ia le tua. Ua iloe a tamula na vao eva. Ona tō ai leo ia. Ona whanau mai leo ia o kaino. O ia whapeane foi. Ua o maua le tangata mai le li. O toe whanau mai foi ia o lona uso a pelu. O a pelu foi o le leo maa moe o ia. A o kaino o le ngalue whanua ia. Ua o ina atoa o aso na matua i lea e kaino o le fua o le whanua. O le taulanga i le ari. A o a pelu ia vatu foi lua i tama lana lafu. O e pepeti ai lafu. Ua sila mai le ali i a pelu a toa malana taulanga. Ai peitai. O kaino malana taulanga. Ua ia le sila iai. Una ita tele ai leo kaino. Ua whau lava o na mata. Na whetalai atu leo le ali i a kaino. Se a le mea ua e ita ai. Se a foi ua whau ai o mata. Pe a whai e te a mio le lei. E te le maua ea le fia. Ai a whai e te a mio le lei. O lo ta oto i le whai tutoa le angsana. E ua i atu lona manao i a te oe. E te pule foi oe i a te ia. Whai mai foi kaino i a pelu. Lona uso. O iai foi la ua i le whanua. O na tu la i atu leo kaino i a pelu lona uso. Ma fasi yoti i a te ia. O whetara i atu le li i a kaino. Whea o iai a pelu lo uso. Tari mai leo ia. O te lei loa. O au ea le leo lo uso. Whetara i atu o ia. Se a le mea ua e whaia. Loa langa mai ia te au mai le ele le leo le toto lo uso. Le nei ua maalaia oe mai le ele. Ua whaha manga mai lo na ngutu e tali ai le toto lo uso mai lo lima. A e ngalua ele ele. E le to e fua lelei mai o na fua ia te oe. E a vea oe ma mau solo ma wha seva loa ina i le lalo langi. Tali mai leo kaino i le ali. Ua sili la ua sala o te le lavatia. Wha auta. Ue tu lia au i le aso nei ai le fonga i le ele. O le a lilo au ai au fonga. Le a vea au ma mau solo ma wha seva loa ina i le lalo langi. Ai se mau au. E whasi o tia au e ia. O whetara i atu le li i a te ia. O le nei. Ai se whasi o tia kaino e tau ia whaafitu o ia. O na tu ina lea e lea li i le whailonga i a kaino. E le whasi o tia o ia e se maua o ia. Na alu atu leo kaino ai luma o le ali. Ua mau foi o ia i le nuu o nota. I le tu se sae o e tena. Whamala malama i le anganga o le atua le whaita wina o ana fiong pa ia. Ma ia tu mau atu lava i a te ia le vi inga. Nei se o le whavavau lau. Sa moa le whi au e fia tuli. E whai ma aunga o aute i le nei aso e whapea. O le unga o le angsala. O le unga o le angsala. Ai pole a ea le angsala. Pe a whamatala i le context wha Samoa le upu angsala. O wanga le tangata o sala. O le tua le tangata o sala. Pe se sefo. Iai upu le atu nuu e whetau i ma le upu lea. O le pā ua whausala. O le whai unga ua sise ua le sao na whai. A o le anga sala i le whina ngalo o le atua. O anga le tangata ua le tonu i luma o le atua. Ua leu stai polo inga le atua. Fatoa uma ona tulu ese a tamu ma eva. Mai le fatoanga ona o le laulu wa yang sala o le leu su stai. Ai wha mawina loa i le awhionga pa ia le atua. Ma le lalo langi nei. Le ulua i fasioti tangata e ala mai i se tasi o le whanau. Manino le soni sa whaitawina. I le osi ngā taulanga a pelu makaino na fili le lei. E a pelu le leo ma moe ulua i tama pepeti o lana lafu. E osi ei lana taulanga. A o kaino. Le uso matua. Ua ia ave fua o ele. Au wao ia o le tangata e ngā lue i whanua.
sila le tua ia apelu malana taulanga na osi ua sa faia ma le loto e mama sa ia tapena i mea sisili sa ia faia mea le lei ma le matangofi au ala taulanga osi mo le tua ai ua le sila ia kaino malana taulanga ua le sila ia i le tua le ala leo le ita tele o kaino ma ua mata fa'u fai mai le tua kaino ai se a ua fa'u ai o mata ua fa'anofa tupu e kaino le ita i lona loto ua talia e kaino le anga sala i lona loto le ala lea o le sala o anga kaino ma ia fasioti i lona uso a pele fetalai le atua kaino e fe ea o iai a pelu lo uso talia kaino i le atua o te lei loa wau ea o se leo i lo uso talia le tangata wa le usitai polo inga le atua ua se sela na fai unga ua fai ua mamao ma le atua ua sala na anga ua ngalo ia te ia e iai unga o le angsa kaino ua malaya oe i le lau ele e fa seva loa ina lo wola i le lalo langi e te mau solo e le to e fua le leinga luenga o lima o lona winga tu lo sa mo e ola fua wot fai mai ya kopo mo mo e lona fai po sfuma le lima pe a tole tu ina nau ona fa nau lea o le angsala a matua le angsala ona fa nau lea o le ot sa mo ai e ia taimi tātou te fai ai mele lei tu tono le atu nuu mainga ai mai se lana e kalesia ai tangia ai tātou e o tātou lava uso e tangia oi maa e o tātou lava uso mondi pe a fai o mea le lei ale tu alalo ale tala le lei aua nei muta pe vai lau tautua malou fai mea le lei aua o lo sila mai le atua e le lilo i lana sila fanga lo wola fai taulanga malou soifua tautua malaunga lue fai mea le lei e iei foi taimi e tātou te wha nofo tupu ai le anga sala e ala i le talia i le loto le ita mane loto le anga ma vea maala e sala ia tātou wanga ma se ia tātou fai unga fai a le ala leo le taulanga e tasi e afe na fio mai ai le ke riso fio mai ai le langi se ia ve ese le ang sala mai ate oe ma ia tātou maua le loto ma tātou saufa ngā tu ai le ola e whavau wa uma na ia tāpena ina mo i tātou pe a whai tātou te whaanofo tupu ke riso i lo fina ngalo malong loto sa mo ai o le loto o le malaya o le filifilinga so te tangata so i fua e filifili ai le lei male leanga tautua nā te tua lalo le tala le lei whanofo tupu le ka riso i lo loto o na tātou saufa ngā lea i le ola e whavavau mai ia aua nei ngalo e iai le unga o le anga sala mo so se tangata amen se o tātou talo ne tua o mātou tama o le tua whamangano o le tua e te tau i le lei ma le leanga ia mātou whi au mga luenga o whaia i le lalolangi nei mātou te whaftai ia te oe o na loua lofa e le tu au noa ina le soifua ma le ola o loua tunu ta leni maanga wa le ola ma le malosi tu lui le aso ma le aso wao mātou whaiva wai tu tofi ai i mātou manuia sa moa e lo na au aku telu fo i le vi inga ia te oe le au noa paftai le tua i au fionga o mai e
whamanatu mai pea ia te mātou le ala e tau ia te oe malo malo e whawawau. Whawhtai ro nganga tu musu mo i mātou. Whawhtai a Yesu ke riso ma le taulanga tu tasi na ta pena i lunga le sa tauro. Tongi o la ina lo mātou wola. Ni o mātou sau whanga ia te oe malo malo e whawawau. Whama ngalo i mātou whamole. I lo mātou wola vau ngata. Whamole lo mātou o tua. Whama ngalo sa moa mai e tai se o lava i se whatu a whanau mai. Whama ngalo e kalesia. Fia i tutono o sa. Whama ngalo mātou a inga manu ma la whanga. Ne o mātou le iloa o na tali atu i lau a fionga. Au mātou wola pea i le angasala i le aso ma le aso. Le ali ie whamole moli. Toto ke riso na whamalingi ina i lunga o sata. Fulu ma whama mai o mātou wele lea. Ma vea ai o se tae au fou mo lo mātou wola. Toe fuatai ai lo mātou wola i au ma au ngānue. Ia lo whamai alo mātou tua. Anga le leia sa moa i au ma ngānuenga o whianga iei. Le uta ma le tai. Ma ota ma lawa. Deli ie le so mātou malosi. Le so mātou poto. Ai mātou te whamoe moe i lau o fionga. Mātou te mawhai ai mea uma whamoe moe. Anga le lei whanau a onga sa moa. Le poto ma le ata mai. Au ane i whawhifeta i nai. Ai o lātou i loa na awa mamatau i atu. Tama whanau a sa moa salalau ai. Sa moa mātunu mau. Fia ngai mga luenga mā onga i so se puna vai. Lele ia i fiso soani mo i lātou whamone mo. Lele ia i fiso soani mai. Au mga luenga lau tala le lei le nei aso whamone mole. Vea ia se fatu e pa ui ele le lei. Mauani a nganga mo oe malo ma loe whamwa. Anga le lei mo i lātou fia maua le fiso soani le vao le eo le samis. Lātou iftia lau pongi saona la wala au pa ia. Wha maise ma wha mawhana whana lo nganga. Lātou a mai leri ie wha mole mole wha malo loe le mana o lo nganga. O mātou tatalo ia. E ala lava Yesu ke riso lo mātou a lii mo lo mātou whaola. Amene. Mai e tu mauma e lunga i mātou uma lava le alofa o oe le atua le tama. Le alo, male anganga pa ia. Nei se o le whavavau lau. Amene. Whaafonga le tātou antunu o i le tātou tāpua inga i le tua i aile nei fo i vaenga o le tai au e pei fo i ona saunia e le au auna le tua le songa i le whawhiangainga i a asumaliu lua e kalesia me tutisi o fisa i whane ula whamanuia le tua i lau songa i le whawhiangainga e a whapenao na whawa e le malosi le tino ia e whaasisiri rea nganga ia me se foi e mau foi le tau whampa ia ia walenga luenga le tua ia ma le vai malimai ia wa foi le ngā luenga le tua ua wana awina i foi le sunga i le whawhengainga ia me se foi le whane tua whamanuia foi le tua ia i le tātou e ka le sia me tutisi ofisa i whale ula ia me se foi ia i wana awina i sunga i whawhengainga mwhane tua e me se foi le no fato o ia o le kanisia la to via tawalunga le tatu tapo inga i le tua e ai vi inga o le tua ia wa foi le nei foi ta wa foi le nei taimi
ya o le tātou taimi ma le tātou tāpa au sini le langi. Vi inga o le tua anganga sae a fio mai le aonga whawhiwhi au e piula ia wawhile ni fo i tae au.
lo fa le tua e o fo fongia le lo fa le tua e o fo fongia le lo fa siri siri le moa u fia fa lo no tu ai pi tu ras pulu amau number 1. Fia e whamalo ma whaatalo whātu I lo tātu antunu e le nei fwoi vaenga o le tai au fau. E a ma lole sui fu manuia ma le langi e mama e au le nei ua tātou wa. Ulia mai fwoi le nei tai au fau. Ia pe ana ta wale teimi o sola sa tātou to mua lava ia I mea I matau tu sa. E mwhape na fwoi on tātou whatangsia le nganga o le tua. E ta I tōlua ina ma I tātou e ala I lana puipuinga ma lana tausinga. A o le tātou whaafitai. Ia e ala I le poa na poa wa sa ta oto ma tō whawhalu tātou wa tunu ma sa momoe fwoi ma manua sau mala ya tia o aina ilu matalu talu tātou te aulia mai nene ia sa fau ia o le ni fwoi tai au fau me le mawalunga I lava le vi inga o le tua ia wa fwoi ia le ni tai au fau o le aso lua sifun marfale nei ia o le masina le nei o Februari lua afe lua se fun maleono lea wa toi fa ia aso le nei masina e ona tātou whaafilo ia lea o le masina lo ne tonu a tātou fua ia e le wha pēna manuia fōi pēna matangofie ia pēna lelei mea uma ia I le fōlaunga sa mo I te tonu o Februari ia ai whaafitai le tua le ta isaunga le mo mai lo o tau soi fua lau lelei ia me se ai ia o le mātou wola vai wha pēna ona tātou ngālulu e ai ia mawhapena fwoi ona vai malima le tātou wa tunu I tiu te mawhaiva ia wa whianga I e fwoi matou fia ai e le tua o te fifia e whamalom whatalo whatu le tātou wa tunu I ona tūlanga whanu pilupina ia amata mai lava I ona au sipa I ona iu ia I tūlanga whaale tala le lei tūlanga whaale malo ia mese fwoi ia I tūlanga whaale anganu whamalo atu whaatano whatu ia le tātou porukala mele nei o le tālo whasamo e le ngata I tātou paanga I samo nei e me se foi siu tātou wa tunu I samone ia e me se ai ia o siu tātou wa tunu nei o tātou ainga o tātou paanga ia o wofo ia o lo whapena ma so se Samoa o lo whapena ona ta ape I so se tua le lanolangi ia o lo whapena ona a lolofa ma tilo mai siu tātou wa tunu ia whamalo atu e le nei vaenga le taia oi warm lovely good morning and a lovely Tuesday morning here at the Radio 2AB, the Voice of the Nation, on this lovely Tuesday morning, the 24th of February 2026. We are here to our morning show, which is Talofa Samoa, a morning show that brings warmth, smile, and a little bit of sense of humor. About this cloudy morning due to some heavy rain downpours and some of that. While it's a lovely, great smile of a Tuesday. Le nei foi vaenga o le tai au whamalo atu le tātou atunu le nei tai au fau o le asolo e whiawhia e whamalom whatalo whatu le sunga I whatonu ngā loma tai amanuia lau sunga le whonga porkalame whaftai malori se fumanuia whaatulungana lava ia o le tātou porkalame pengi o na masini ai. Ia, o le whaafonga le tātou atunu. I tātou talo le tau, a wā fwoi I whaiva matiu te si o tātou atunu. I tūlanga o le ulufale ma le ulufafo, ia me se fwoi. Ia po a fwoi winga o le tau lātou ia. Leo le ai, ia le nei fwoi vaenga o le aso lua, ia me se fwoi o le nei tai ao.
Talo le tau mo vaenga umo sa mo fa mawina le official le vai tau le tulai a fale lima i le tai au nei. O le aso lua suman whao Februari lua afe lua sefon wono. Winga o le tau o se vaenga pe au mama o le ea o lo o autope i saute i sisifo o Samoa. Ai beitai o au susu e whiololo le malolosi. O le vai to i lau o lo o fiti ai le antunu o fantasia i au matimu e afi ai inisi o teimi. Le fautuanga malapta inga, fautuanga mo timunga mamafa o lo o whaamarusia pea mo lau whanua uma o Samoa. O le tala o le tau mo o bolu, vaenga matu i sifo falfapia manono, sa e sauti sifo alipata sa fata si umu malefanga mo le aso. E ufitia se vaenga o le langi e au matna i timu inisi o teimi e mamafa ai pupuu ini sio vaenga fa pene Willem fai titili e iai e ono fai tau savili i taimi o timunga. Tala o tau mo sa vai sa e matui sa le longa sa le aula matui sifo a vawa sau fale alupo. Fa pe masau te palauli lata mania fu mole a soe ufitia se vaenga o le langi e au matimu ini isi o taimi e mamafa ai pupu ini sio vaenga. Fa pene Willem fai titili e ono fai tau savili ini isi o taimi. Talo tau mo ngā sami mga te whale o Samoa whamawina li tulai a whale li mai le tai au nei a so lua sifunu marwhao Februari lua fe lua sifunu se iau lia le vai luanga o le po ana nei. Winga o le tau au susu e whio lolo na malosi o savili le vai o le vai tui lau. Savili mai matu i sae o lo o a fia i pea o ngā sami o Samoa fautuanga malapta inga. E le o iei se fautuanga po se lapta inga o wha malosia mo o ngā sami o Samoa. Ngā te whale mo ngā sami i matu, mo le aso, o le haangi na mta upolu, sa vili mai sae, luas fulu i le 5 kilomita li tu lano na malosi, o ngalu e lua i le 2.5 mita lona maununga. Ngā te whale mo ngā sami i saute mo le aso, o le angile mata o polu sa vili mai sae lua sfulu i lua 5 km li tu la o ngalu e lua i le 2.5 mita lona mawalunga. Talo le tai o Samoa ia whamawina i le tu la a whalima i le tai au nei o le asa lua sumalwhao Februari lua fe lua sefulu ono. O le taimil nei o lo o pe ele le tai ele fuanga o le sfulu o le toiva minute li tu la sfulu ma le lua i le auli le so. O le ato isu tu i le tai o le toe pe ele o le tai i le afiafi i le lua sumalwala minute te ai le tuna e ono. Ta lo fani ma lor soi fu manuia to ke lau ia i le nei fui vaen ngā o le tai au fau o le asonua. Ta lo le tau nei mo le atu to e lau sa unia le official va i tau le tuna e ono i le tai au nei asonua lua sumalwhao Februari lua fe lua sefulu ono. Wingo le tau au savili mai se sae o lo o fiti ai le atu to e lau. Wa inga i le tau mo to e lau se i au lia le vaeduanga o le po ana nei e au waoi ni so taimi. Fa pea timu pu e iai feo loro fa solo ina malolosi o savili mai sae. O le sami si i fa solo ina so. Wa inga i ona tua atu o le ai nei timu. Morning district forecast for Samoa issued by Samoa Meteorological Services at 5:30 a.m. Tuesday, 24th of February, 2026. Situation: a trough of low pressure systems remains to the southeast of Samoa. Meanwhile, a moist and moderate northeasterly wind flows remains prevalent over the islands, with associated clouds and showers affecting the group at times. Advisory and warning: heavy rain advisory remaining in force for all land areas of Samoa. For Upolu, north-northwest, Whanawhapia Manono, east-southeast, Alipata, Safatasi, Umu, and Lefanga. For today, partly cloudy with periods of rain, brief heavy falls in some areas, and a few thunderstorms. Expect gusty periods during showers. For Hawaii east northeast sale longa sale aula sa northwest abawa sau fale alupo south palauli lata and neiafo. For today, cloudy periods with periods of rains, brief heavy falls in some areas and a few thunderstorms. Expect gusty periods during showers.
Morning marine forecast for Samoa issued on Tuesday, 24th of February 2026 at 5:30 a.m. valid until midnight tonight. Situation: a moist and moderate northeasterly wind flows continues to affect Samoa's marine waters. Advisory and warning: there's no valid advisory or warning for all marine waters of Samoa. An update for the northern marine waters for today: easterly wind 20 to 25 km per hour wind velocity, waves of 2 to 2.5 meters. Southern marine waters, wind direction easterly wind 20 to 25 km per hour wind velocity, and waves of 2 to 2.5 meters. Tide prediction for Samoa. Low tide was 12 minutes past 5 in the morning. Low tide will be 9 more minutes to 12 noon. And low tide will be 28 minutes past 6 in the evening. Morning forecast for Tokelau issued by the Samoa Meteorological Division at 6 a.m. Tuesday, 24th of February 2026. Situation: and easterly wind flows prevails over the group. Forecast to midnight tonight for Tokelau. Cloudy periods with brief showers and moderate to fresh easterly wind. Moderate to rough sea. Further outlook: some showers. And that is your update of your weather forecast issued by Samoa Meteorological Division this lovely morning for Samoa and Tokelau. Bayon whafunga mai luta lo tātou wa tunu ia le ni vaenga o le tai au i tūlanga o le tātou talo le tau e mese ai ia o le tātou ripoti le nao le tau pe o le saunia ma tāpeneina tū fantasia ma au mai e le ofisa o le vai tau e fifia e whamalo ma whatalo whatu le sunga ia mau malo ia ma le tātou ai ngai nei whale asi ule na wana au mai ia whabe mai ia o le aso na file na malanga tu ai le motuteli se la fai ia wa fo itulanga o fana velavi o le bela e fai ngai la utana i le fofongia o le ia e pele malanga mo malo e pele malanga voi le se te so minister le kanga kai nga makaukia o le na vala mai o le na malanga le va usu ai se le va le fululua ai o le kero kanga kai e o malanga o le va usu kwa mai le va moi e paulo kanga ka e usu le va usu ai se le va le se fululua longo winga pe o le sa alu ko inga ya le ki e pe nga lue le ai o le na foi mai ia e foi nei fo fuanga ai inga ia tulanga fa na velave le sa malanga tu le moteli sa la fai awai o le mea moni ai e pe o le isi le vai ngai tele na foto mo e foi filo inga isi inga o le winga voi le o la tala ana le ye me ne yo fa na velave e le mo fai ona filo inga e le mo fai na poto inga tu langa foi e le fa bela na o fa na velave tu lo le ning tai na o maliu na o fa na velave e fai o maliu o fai poiponga o sau fai o tala noanga vaenga na ale vaenga na ele mo fai ona filo e se manu e o mal e ale si ko inga me foi le isi vaenga e tu o le uma le tau sanga ele filo ai ina wa maliu tatu tal no la ni tai tu lo tai ai ina wa maliu te ia le mo to e fele talo me o le mala si ko e feka winga ma si ko ingo o siaki o le kausanga lua fe lua fa o le lua fe lua ongo me vai da e pei o isi na vai nga le fa pe o le mako e la si fe loa ia ma si lo makua nga o le kausanga le nga ke i New Zealand le ka feka wi New Zealand le fa pe nga feka wi Samoa e vai da ia o le tulanga le na ia o vai nga fa pe na ia awa pe o le sila e ka ke e tātou te fiu lava e alo mai nei me o whana me lave e ia whana o na o le tūlanga ua ia le tātou fo ia nganu ma le tātou fo ia ngai whanua o tātou o tangata Samoa tātou te whai whana me lave ia whamaloa atu le nei vaenga o le tai au
e lo tātou atunu. E mai se lava, ia i la tauia o usu i ngā luenga, ia ma le usu e foi o le to'atele i tiu te foi ma whaiva. Ma i la tau foi lea wa mafuta mai lunga le awal tele wa, o le mea lea wa ia iso le kai, o li ngare ka, o le fiku poloka lo le awal. O le mea le na, usa afa peo ka ika o le ka ki fia halu le anyways. Ia, ta uia la vaenga, o ka ika ngofo i vaitele, tu lau tafutafa wa fio anga ta ua. E kusa ka ke o mai lo afa pe la ka ika ka ke makaliva ai ka saula mai vai ke le fakua ka luifo lungo le wala pe wa ke arfiku afa fiku ia sa o la kan ko mix serious donut e o mai o ke se furu pe wa afa le o le media o le wa te tau ta do wa tu na mantau na sui le mai ngo voi le o le te miusu le la ta tu wa tilo le te miusu foi le afa le ono ko kua ka le fiku pe le kafu i reongo me se la vai tatou vi no fu mauma ia e tu ia la nei o tatou tangata voi le no fu i no itua po o itua wa la ko i la ko kai la ko pasiku kai ve e le pasio le fa e le pasio le afulfa e le pasio le lima e ka ngu mai la ka mangai kai pe o ke ale ongo afa le ono ka le fiku ia ngo ko yo sola i le si pasi ia mfapena ia ai fa malo le tai to mai tu ia ile nei fo i vai ngo le tai hao tatou se sina fa fianga mai al fa fianga nei ona fa fonga le tatou atunu ele tatou o lo fa salawino tatou talo tau pe sorry o lo fa salawino tatou talo fo ia wa fo ile nei vai ngo le tai hao mai le tatou vai ngo talo fo mai vai fanua awa fo ile mai mo mal fa fongo le tatou atunu inisio me o tupu o le tupu ma o tupu o le fo ye tupu i tonu sio tatou atunu aki sua Houston mal fa fianga le pua Samoa. Fatau
Talofa lava. Yes. Ua si tia le tau fesuia ingo tupe wha amamoli le Western Union. O lona winga ua wha teleina tupe tala. O le a wha itijia tupe wha o ngai lafo mai ai. Ai te le o le a talaina. Hawhea nei le official le #1 currency Western Union. Pe wala au mai i le lua lima ono lua tolu. Mo nisi wha mtalanga i suinga maua e. O tau fesuia ingo tupe ala Western Union. Tala falava o tala fau mai vai whanua. I tala tumua, ua a mata whapamalu le vai aso nei le swinga ino whanga e taula i ai whila ua inga apasi la upasese, mai vaenga ese o le motu i polu. O le no whanga whaatari pasi i sa walalo le ua whanga soro lona to e whalele ia. E tua i ai le makiti fau, ua mai a fausia, i le taulanga i a pia. Ua whaalia e sui o le pūlenga whila ua inga le lau ele, e na o le tasi le ulfale, a ngai le no fuanga le nei sa walalo, ma e a ngai mai le wati, ui mai luma le whale ia ma ngai ai lava i le tu sifo. O pasi uma mai le tu se sae o le motu upolu, le au fia ai le atua le pata, ma le ngai mai si umu, a toa ai ma pasi mai le universitea wa o Samoa whaapea mutu utua, o le a whaunga ina le ulfale le aitasi, ai o lufafo, i tala ane o le mauto to wa salama sina, a ngai atu fo i le wati ma taliwa i lava i no fuanga olo o laisene ai. Ua ele no fuanga whaapitoa mo pasi e umisi taimi o talia la tau taimi fetu utu na i mo whainga malanga. Pasi fo ia ta amilo pe pasi ta ilua ia whainga malanga ia i le itu lea i whaafsanga i pakanga ia i whaafsanga i male lava o tau i male tānoa ia ole avanoa le na ole otu ina atu mo pasi nei whaataria la tau taimi ia mo la tau pasese ma whamalanga inga. Ole a tapu fo i ma whaasa ina ia se taavale la pasese la ititi po se taxi ia ma taavale tōtino. O na ulu whale ina ia le vaenga leo le one lane lea matua leo le no fuanga lea. O na ole tūlanga lea ina ia awane i poloka ia ai mai se foi ia whaawanoa lava mo whamalanga i ngā pasi la pasese. Ai mo le malanga mai a pasi la pasese mai le tu sisifo. Whale la taisa ia o mai vai muso, ma le anga i mai le whanga. Whabea fo i le anga i mai i mua mua, o le a whaunga ina le no fuanga i fungalei. Sa i fuanga te puni atoa. Ai ola ato manatu le whaatupupula ia o le whaitawa whao taawale le niva i tau. Ia, wa whaatupupula ia fo i ia le tūlanga matauti o whaavlawe tau taawale ono tupu mai. O le ala lea, wa whaala tasi ai, wa vai ta ia pasi mai se sai. Ina ia mawhai lava o na whaatontonu folau le tūlanga o le poloka o le aletele. Mo le sine awala a poloka o le lava lo nsa ia lesi au taawale, so o na alu taawale, ia i ono tupu mai ia ni whaavlawe lunga o le aletele. Ai o le tatalo fo i mo pasese, ma malu whiawhia o le atunu, o mai tawina, o pasi nei a ngai mai se sai. E tinga vana loa e lesi, si le fie lesi le mawhau na tū lalo le wati po, au tafo le wati po, tu ane o le whale la rise ei. Ai toso ai ngane longo, i e mana o fo i le e fosisi ave pasi. E tauwhi i le pasi ai se i talilo na mana o e nofo i, ia e fautu ina tātou ngālu lue whatasi. O le mea ia o levo na ta oto tu la fono e le mawhai na tū se pasi i tū o le nofanga ia, mo le whanga i o tau. E lava malu le malo e whaatonu tonu ina whe malanga inga mo le saunga le mu o le atunu ulau tele. Ai o nei fuafuanga uma, ina ia uli atu le masina o mati ua wavala mai ato suinga o lo utau mawhai le malo ina ia whaia mo sa walalo,
Ave ese o mai fale o lua o lo tafane o le fale ia ma fale whaatalipasi i le taimile nei. Ai ia na o pasi lava e whaonga ina lea vaenga o le tūlanga. Tasi lava le mea iai o le taimi e tu ua ai e tangata wheo ai le pasi ma le drop off ma le pick up taimi o tato pa station ma me whapena. Ia, e amata la le wha moe le aso fitu o mati. E whai eisi tato soft opening. Na o se lotu e whapa iai le whale. O na whatanga lola ia o tato ma lava watalia sanga mo le whaatoto nanga e o mai lo e tapena le whaatoto nanga ma amata loa o na whaaile ngā ioile le whaatino ina o le ngā luenga. O le whamoe moe, ia fio mai la fio ngari ripana mi o New Zealand e ta tala aloa ia le tato ngā luenga nei la suono po su fitu o mati. O la ua operate le tato marketi. E o atu le 3 miliona tā la le tupe ua pasi e le kapeneta mo le tue fausia o le nofanga whaatalipasi i Savalalo. O le a mawe ni sewa fio anga le fisosoa ni mo le itu tau atina e tau whaatuanga ma le sio manga. Le wafoa i le malo i sara elu mo le malo Samoa e tawala i le matanga ruenga puna oa whaale nā tura ma sio manga. Ua tawa au ina le se furu ma le 5 malo si anga whaafawina e whaunga ina i o tau manu mala au ua whaaperitania ina le biogas. E langalango ina i le te ea tō Samoa i le whaalangolango tasi i le malo si anga e maua mai ei kasa o ona lea ua whaaleanga ina i le sio manga. Ua la tele 5 se furu tau sanga talu na o siosi whiangainga le malo Samoa ma le malo Isara elu. O le tasi whale nei o awala ua ilunga i le anga le mai o le malo mo le tātou atunuu mana tina e. O nei sosoani o le a whaamtu ina atu lea inuu ma fioanga i le au whaifatoanga mo atinae whaongai nai o tauta manu ma la au ina ia maua ai le kesi o le e mawhai ai o na kukaina me aitau mafa e tātou te whaftai ai le malo Israelu e tu sai ma le sosoani tele a wale atina eina o le tātou malo. Na saunua fo'i le ame pasa o lea malo i Samoa, o loo sila fia elo na malo le nau o Samoa i le tūtau whaatoanga, ma o vaenga nei o le asanga whaale lei ai lea vaenga, o loo tua ia i lea tunuu. There is a direct line between this cooperation between Israel and Samoa and the decision taken by the Prime Minister, the Samoan Prime Minister, lately to open an embassy in Israel, in Jerusalem, this year. I think that these two shows the path forward of our connections, that friendship is not just words, friendship is not just promises, friendship is cooperation. Sa whaatino le whaamue e tawa au ina ai nei marusi anga whaafawina. I le ofisa e nafa ma le whaafuina o ngā ruenga mō whaalawelawe e tutupu whaafua sei, po le New York i tuana i mato. Ua whaawau pēr fo i ngā ruenga ale matanga ruenga o whaatoanga ma whai ngā whaiva, o le tatau po le whaalalatai a, o le nei ngā ruenga e sui tūlanga, i po le tuai no whanga i limba i sawa i e ai whanga, sa fotu, a sau, whanga sa mga taiwai, o le waa o le yellowfin sa talusanga ina, e whaonga mo le nei ngā ruenga, o le whaamua au aunanga ua whaatatitia le mtanga ruenga, o le tautua fo le nei efsoso ania i tangata whaiwhaiva, ma ila towe umia wa ala aiti, e whaangota ina i le teleo i amaua, ma ia mautinoa le ngā whatau lima ina, o whaiva i le ngatai whale. Talafona mo le nei vaenga le aso manu e telefo fuanga o whianga i male atunuu.
talofa lava. Yes, ua sitia le tau fesuia ingo tupe whaamomoli le Western Union, o lona winga ua whaateleina tupe tala. O le a whaititia tupe whaongai lafo mai ai te le o le a talaina. Hawhea nei le official le #1 currency Western Union pe wala au mai i le 250 mo nisi whaamtalanga i suinga maua o taua fesuia ingo tupe a le Western Union. Le wala leo numero tasi Samoa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau whaala wiloa e fia whaia i se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua soo ai Samoa. Amerika Samoa, Tokelau, ma le lalolangi atoa. Iana la leo a mo 5 whao. Wha mo iwa tasi tesi male tasi. Iwa lua tesi male tasi. Le tasi o fitu tesi male wha. Vala au nei loa i le telefoni. Valu whalua ono tasi fitu, ma whaafesili mo le vaenga o whaalau iloa. Tuipi, le si ufofongo Samoa, numero tasi. Maloto ina, o whea e usu po ia. Ke o te alua tupo le asi la me ta pisa mai ngā tai le whare komiti. Whalongo le vaenga lua le polo kikian malo, la fwoi wapo e kumkumu e ngā kai. Mana te le ala, awano le leia le si talo sanga ia i mosi masini fo i le vidi ai la au. Te lo se whalo lolo mau i masini. Ui papa, ke haru sa o ala i vaiteli. I le whalo loa mo whatoanga. Te mawai masini le lei, masini anga ta o oi e kuai. Tai te le lava, o te alua tu la i le whare komiti talo sanga ia. Na o ti e lo le i vaiteli se i mata i e masini. Fio mai lo i tātou la lai funga lei, vaiteli wha peasa le longa mo le motu tele i sa la fai. Pe wala au mai fo i numero telefoni 225 251 fa peasa le lolonga i le 5 pe asi fo i lunga o penga ta whailangi i le mātou Facebook page Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. Puipuinga o fianga le pesi ai o le whaamai o le dengue fever. Ia matua whaatamaia no fuanga uma e tautu ufua mana no foi namu. Whaamamala pisi mau tauta i ta whawhale. O na ole nei vai tau o timonga. Ua vai ai le tele o vai toa. Pau ta avale maisi me whai tino e toa ai le sua vai. Ia matua whaamamala vaianga uma nei. Ina ia tau fia ai le pepesi o le dengue fever i le atunuu. Tātou ngā lulu e whaatasi, mo se sā mua maroloina, mo nisi whaamatalanga, whaapso ta intanga luenga le soifua maroloina, telefoni ono varutasi o. Mai a whaafonga le tātou atunuu i tātou telefon mai vai whanua pe o na sauni matapena ina e le sunga ia matawaina i sa ako le vaengo telefon mai vai whanua, ia wafoi le nofo silafia ma le nofo malamalama i le tātou atunuu i niso mata upu. E o lo fa benao na ia tutupu i tutonu si o tātou atunuu o Samoa ia i le nei fo i vai tau mai me se fo i o le nei fo i tai au ma le nei asa fo. Whaafonga le tātou atunuu i le toi whansalawina o tātou tālafou. Ia, mai vai whanua ia i le nei fo i vaenga o le tai au i lona toi whansalawina i le i tūla valu i le tai au nei. Ia, a wafo i le mai moa ma le whaafonga le tātou atunuu. Ia i tūlanga o tātou tālafou. Ia pe a whai e tele i mahua tātou tālafou ia i le nei vaenga o le tai au la tauia. Le oa se 45 minuti po te ai le itu la valu. Po le oa kuata te ai le fitu. Sorry. Suma le minuti te ai le itu la fitu. Ia po oa kuata te ai le fitu le ni vaenga le tai au whaamalo atu. E lu tātou atunu. Le usu tali tonu alo o mafuta mai lava le to tele i lunga le awal tele. Ia matape nanga masani la tau ia i le tai au. Ia mise ai ia o le usu ai le to tele. Susulu matango fie le la. Ia i le nei tai au fou o le solua. Ia vi ia le tua le wa tātou moni mawina ia le tūlanga o le matango fie o le tau i le nei fo i tai au. Ia tātou se sino whaawiwhianga tōliu mai whaawau tātou porkalami masani ia o le tālo whan Samoa i le nei fo i a so lua ia po le nei fo i tai au.
paafiafiaga mai le suga ia poe e lama ma le pese seʻi talau pe a Se taule ale a Samoa Pe a whaasani tilona ie Asili la mauna no mea pe a whapa usa na malo fie E ono mea te leo se taule ale a Samoa Pe a whaasani tilona ie Sili la mauna no mea pe a whapa usa na malo fie Tamatana sau ni mai loa I le tai no lampea O le whasa moa e a angi le sufunga Te patau la ia I le vai I le ingo le ngaluenga E fia umusai na pe a whai mai a Nau mai o ala o se sono Mapalu mai o la ta lama Kawane o le lango ta afi E ta o tone ai o le tama Rei o le au I lo uma fau fau O le tufunga ma le ato au Te talo e le ai o se leo Ia mama le sau sau E le tufunga ina sawia ia sau E le tufunga ina sawia ia sau Mua la mona o me au mua mua Wasiva solo i le papatua O whaau no tau ma le waa Ta mai ai ma le pula tama O ta nei o le aso whaalava O ta voki le aso e tasi Ula tele ma so la iti Ka solo mai ai I ta whangi Oi a woi, oi a woi Asili la mai se mele uma O atua I aso whaaifo O ta male sai mutu No so o aso whaawai tuli Whape aso talitu O whaa ila se lupa alau whao Ka pulu whaamuli ali au
so se se dia fa pe amo to e moana ele tawana wina so alo vale tausala ai sawia oela pele pele ua ono foi senu uese oita ua lelata va ale masani ina ua tale au feiloai ae sauia oela upele pele ua ono foi senu uese oita ua lelata va ale masai ina ua tale au feiloai ina ua tale au feiloai ina ua tale au feiloai. Talofa lava. Yes. Ua si tia le tau fesuia inga o tupe wha amamoli le Western Union. O lona winga ua wha teleina tupe tala. O le a wha i tijia tupe wha o ngai lafo mai ai. Ai te le o le a talaina. Ha whea nei le official and number one currency Western Union. Pe wala au mai i le lua lima ono lua tolu. Mo nisi wha mtalanga i suinga maua e. O tau fesuia inga o tupe ala Western Union. Te mera wati ale tautua ma leo nanga la wala leo le si ufongo Samoa le tu IP leo wa to luas fu maliva minuti ona tane ole tu lai valu ia ile nei fu i vaenga o le taiao ia tal tonu ia ua tele ai na usu le to tele ia o matua fu ia le mo le la to fu ia pito la o masani ma le la to fu nga luenga masani ia o le tapena o nai fanau ia mesia i tu langa o le iai ia vaenga foi o le tulanga o nei whanau mo le aonga ia i tutonu foi o le nei vaiaso ia o nisi o tutupunga o le nei vaiaso ia ma le tulanga foi ia pe o na iei por kalame fofuanga o le nei foi vaiaso o le vaiaso le nei ia lea ua te onto iai le fofuanga ia ma lea foi ua mai le fasisilanga ale tanto ofisa o whainga palota. Ea o le aso tai au le pre-bowling. Le pre-bowling ale tanto whainga palota la iti ale tu malo sa whatetasi.
whaspea ma vaisinga no lua. Ea o nei whainga pano tana i titi ia o le amawhaiona e maua uma tau manga uma o le nei whainga whiriwhiringa i tu malole nei. Ea manatua o le ese ai o i tu malole nei, manatua o le i tu malo sa whantatasi. O le nei ai le la tu mta upu le na ta o tui luma o le whamsinonga. Le alana iei lo le polo inga ma le whai unga le ta tu whamsinonga. Ea ua iei a tu langa pe fo i o na iai ia le tofi sa iai. Le alawa to e fo iai ia le i tu malole nei. Ea o sa whatatasi. A wala na whainga palon tala i titi. Le alai a matai i le aso a tae aula na pre-polling. O le tu malova i singano lua. Mana tua le tu malova i singano lua le sa iai ia lo na tu finga. Ia po lo na sui fo i tonu le fono a au fai tu la fono. Peite iane. Ia wale o tutusa ia po wale o ngatasi foi. Ia le sunga i le tofi foi le sa tu la i mai. Ia matu la fono ia o whainga palota, ia e ala i lana ta utinonga. Le ana mwhai ai o na se eipe na no foi ai, ia le no fo li tu malo i tu tonu o le fono au whai tu la fono o le tātou atunu. O le vaenga la le nā le wato e fo i ai ia le i tu malo le nei, ona wa wha ma vai alo ia. Le sunga i le tofi fo ia le tātou i tu malo le nei. Ia pei fo i ona iai ia le sunga ia po le fionga ia Montopua a seve Henry Papali ia le sa se i mai le tofi ia o ia le sa mantua o ia le sa se i mai o io se sui fai pule tuto tasi ia o le teimi le nei le ua a ngai e toi whailwhainga whilwhilinga le atunu ia po le whainga whilwhilinga ali tu malole nei po le whainga panota li tite ali tu malole nei ia o ia la le ua se e mai ia po se tasi foi o sui fai pule i tu tonu le vaenga wha upu fai a le wha tutua i le tua sa mo watasi ia o le vaenga le na le ala e iai ia fuafuanga o le aso a tai au le amatali ai ia pre-polling ia po palota mua ia a le tatou vaenga le nei i tu malo le nei sa whatalua ma vaisi ngano sa whatatasi ma vaisi ngano lua. O le ala wata auto mai foi fuanga o whani panota. O le aso a tai au, mantua le aso a tai au, le aso lua sumalima le amata iei le palota mua po le pre-polling. O mole i tu malo sa whatatasi, o ina i sa anapu uta, i le e whakasa, e whataunu inai, ia le lato pre-polling. Mantua le pre-polling, ea mo i lātou fo ia e iai a fianga tu mau le soifua o tina mtama mātutua ea whaatasi e fo i ma i lātou ia o kia kivas po o lātou ia le fianga i ma le tausinga o i lātou tausinga o i lātou iai a fianga tu mau le soifua ea mana i tina mtama mātutua le fiso soani ea ngai atu e avantu ia nei o tātou matua tausi ea e whapenon whaatino le lātou palota o sa whatatasi la pe na uta ua o sa na puuta i nai le e whakasa o vaisinga no lua o lana whale palota pre-polling ea o nai le i sa taua ia i le ekalesia me tutisi o le aso ata ea o le whaatino ai mana tua ea o le fo ua le lango whaatasi ia le tātou ala leo ma le tātou alata e ngā lulua e whaatasi ma le tātou ofisa o le komisi o whainga palota i tūlanga o le whasala lautu sauina o whainga palota i a mese fo tawanu manga a le tātou i tū maloni i lua le awa manino o le ato e fo i whaia la tō whainga whilwhilinga po le la tō whainga palota le iai sa whatatasi ma vaisinga no lua i le mai ai lau le pre-polling o le aso o le whainga palota tele i tū maloni i lua o le aso whalaile o le aso whalaile lea aso lua su malfitu ia o le masina le nei tausanga lua whilua suma leono ia whaafunga mai le tātou atunu a meise lawa i tu malo nei ia male nofo si la fia fo ia le tātou atunu ia tūlanga o le a iei whale palota ia a meise foi ia o tūlanga o vaenga ia mwhai ona si la fia le tātou atunu ia i vaenga mwhai ona ea nga ia a warwhatino ina o lau whainga palota mo sa whatatasi o nai salamomutai le kalesia me tutisi
o salamumu uta me tutisi sa anapu uta o le e whakasa, sa anapu tai o le e whakasa, sa tawa tai e whakasa, sa tawa uta o le me tutisi, loto whangao le e whakasa, ia maloto whanga e whakasa, maloto whanga me tutisi. Whare pālota nai lea so luasu malfitu i tonu ali tu malo sa fata. Mo le tatou special booth ia mo apia. Ia o le tatou vaenga lea o le Salamasina Hall. Ia ale mtanga luenga tinam tumai tai. Tina e unumang tai. O le tatou special booth le na. Mo vaisinga no lua o le mo tatou wharepālota o whanga sa AOT, sa taua katoliko, sa taua metutisi, ma papa sa taua e whakasa. To e whaafunga mai nai vaisingano lua whanga sa AOT, sa taua katoliko, sa taua metutisi, ma papa sa taua e whakasa. O lana special booth, ia o inei apia, o le Salamasina Hall, ale amtanga luenga tinam tumaitai. Ia mo le nofu silafia le tatou watunu. Ia mo tatou wafuilingwa, mo tatou mobile booths. Ia o le awhanga solo atuaile i mo tootua. Ia o le whale whaamatoto po le NKF tu lolo nei tai au, mamapu i whangalele. Ia mo savai o le Tuasivi Hospital, ia whale mai i Tuasivi, o whale mai whaitu malo i sa taua, fua i lalo, vai pouli ia whaapea ma sa fotu. Ia o vaenga lena, ia mo i la toufoi e o nei suia i tumaloni. Ia le mwhainga ngai, e mwhai o na ngai atulta wale mwhai o na whaatino ai, ia lau whainga palota po o lau whainga whitwhiringa. O le mol silofia whale tātou watunu, ia o lea wata o to mai ia sui tau vai tumalole nei. E to alima ia sui tau vao lea o le a whapenau na whainga whilwhilinga sa whatetasi. Ai to o lua ia sui tau vao mo vaisinga no lua. O le to alima la sa whatetasi. Lea wa iai, lua i le pou, tiki li, tiki lapi le sa misi, ia ta whaafunai ai ali i anapu. Ta whaafunai sa olotonga fui mono mimio. Tuinga mala vaisilika va ainga tuinga mala matunu mafono Claire Taitin. Ia o sui nai tu tonu o le itu malo sa fatatasi. O vaisinga no lua e to lua. O motupua a seve Henry Papalii ma valasi lua pitu whanua ta fito sele. Ia o sui tau wana e to alima i tono sa fatatasi. Ia ma vaisinga no lua e to lua. Ia mole sila fia le tātou watunu. Ia awa foi, whainga whilwhilinga mwhainga palota le titi ai tu malo le nei. Ia o se vaenga tāua. Ia awa foi, ia ni sui o i tu malo le nei. Ia i to tonu o le whainga i tonu o le fono o whaitu la fono le tātou watunu. Ina ia mawhai ona langona leo, ia o whina nganu foi i tu malo. Ia i to tonu o whainga whilwhilinga siu tātou watunu. Ai mese ai, ia o whainga vaenga o tuna fono, mane manuia lau tele, ina ia mawhai o na wha leo atu, whina ngalo i tu malo, e ala ia i tu tono le fono o le palimene, ina ia mawhai o na malo malama foi, ia le palimene i tūlanga, o lea e li lifa ai, ia tūlanga o vaenga foi e fia mana o mia mole atina ai o le i tu malo, i le i tu malo, ma le i tu malo, ia mese foi vaenga te tau na wha le leia, awa pe o lesi nā tūlanga e walai o na fili mai se to tasi po o le sui o le i tūmalo ina ia mawhai o na fofonga ina ia e le sui tau vai ia po le tofi fo o le i tūmalo ia vaenga e te tau na awa e le whape malama ia tūlou la po se whaate ita inga e le mawhai o na malama lama o le nofo i lalo vai e tono le matu i tūmalo vai monga wha ia ile me malama lama ai ia ai fuilingoa vaisinga no lua tu lo ta foi tu malo e le ai o te tawa na ile suio vaisinga no lua ma ile suio vai maunga fa e fa pe na fa leo ina vaenga nei ele fa pe ngofo ka ikengi ia ale fa leo ka ikalme kusa e ese o se malama lava e ese
e se mea mo polu nei e se foi ia manoanga ia po tūlanga e mana o mia ia ile mo tele se la fai mo tatu malama i vainga fo pena ai o tūlanga mo tatu tal no ai foi le nei tai au o no le vai aso le nei e mo fai ona e ma uai tūlanga uma ma te ulumanga uma ale tato wa whainga palo te lei titile ne ilunga o le tato porkalame o ilunga o le tato wala leo le si o fonga o Samoa e me se foi o le tato wala ata whaatasi ma le Radio 2AP Facebook page ma le Radio 2AP YouTube channel whaatasi ai ma le tato Radio Zeno app e mwhaiona e whaafonga mai i tūlanga uma o vaenga nei po o fola nei ma platforms nei e mwhaiona e ma uai ia tūlanga o le a whapena o na iai ia whainga whilwhilinga ia nei fui tū mano laiti tātou te talo i le tua ia whapena o na sao mauli ia mamaua se whainga whilwhilinga i tū malone ia lua ma le while mu manuia oe manuia tātou manuia Samoa ia o le wha moenga le nao le ta o to ia ma laualunga i fui tūlanga o le tātou wantunu ua me se fui taitai o si o tātou wantunu la tau ia whamalo atu ia il malo si o tātou watu nu le vaenga le tai au le mo to suma 5 minute o na tale o le tu la valu ia ile nei tai au o le asolua lunga le tātou porkalame o le talo fa Samoa fa wau se sino fa fianga ia le tai au te liu mai fa wau fo ino le tātou fa so tātou tal noi foi ia inisi foi am ta upu ia wa la walunga i tonu si o tātou watu nu po asa masina para male mana vai le o sene e ole o ke sene foa ia tātou te manu ia i fo ia matulanga o le whianga ia o tātou atunu i tiu te mawhaiva o le nei fo i tai au a mesa le nei a solua Tele o tu ese
le aho, amu ia le po. Amu ia nganu tala lai e ola o. Amu ia se tasi na te leila mai. Loti no lo wanganga malo o fatua vai vai tapia palomo. So me o, me o le sawi le mabea o e. Wamalo si ai lo o tino e. I lea ma i le mana o loto e. Ole teimi wa faale manuia le lalo langi pei apa umai jalu lo faa bye bye le lo fa le lo fa le lo fa sa Loi mata mai, yo mata liua yo folinga ata ata le lofa wa fa tinoina tau lava oi maita le lofa le lofa sa te wina masalo tu maubea ma ai nei mea watafea suinga ole lalolangi e fou taule masani ai tu mau pea le alofa se yo ona uma lo ola le alofa le alofa le alofa sa te wina masalo tu maupea ma ai nei mea watafea ia e ma natua watu patasia taua le lofa o le pine whaamau se o i le whaamawau le lofa le lofa le lofa sa e
Talofa lava. Yes. Ua si tia le tau whewhisuia ingo tupe wha amamoli le Western Union, o lona winga ua wha teleina tupe tala. O le a wha ititia tupe wha o ngai lafo mai ai, ai te le o le a talaina. Ha whea nei le official le #1 currency Western Union, pe wala au mai i le 250 mo nisi wha mtalanga i suinga maua e o tau whewhisuia ingo tupe a le Western Union.
tala falava o tala fau mai vai whanua. I tala tumua, ua a mata whapamalu le vai aso nei le swinga ino whanga e taula i aifela ua inga apasi lau pasese, mai vaenga ese o le motu i polu. O le nofanga whaatari pasi i sa walalo le ua whaanga soro lona to e whalele ia, e tua i aile maa ki te fau, ua mai a whausia, i le taulanga i a pia, ua whaalia e sui o le pūlenga whela ua inga le lau ele, e na o le tasi le ulfale, a ngai le nofanga le nei sa walalo, ma e a ngai mai le wati, ui mai luma le whale ia ma ngai ai lava i le tu sifo. O pasi uma mai le tu se sae o le motu upolu, le au fia ai le atua le pata, ma le ngai mai si umu, a toa ai mapasi mai le universitea wa o Samoa whaapea mutu utua, o le a whaunga ina le ulfale le aitasi, ai o lufafo, i tala ane o le mauto to wa salamasina, a ngai atu fo i le wati ma taliwa i lava, i no fuanga olo o laisene ai. Ua ele no fuanga whaapitoa mo pasi e umisi taimi o talia la tau taimi fetu utu na i mo whainga malanga. Pasi fo ia ta amilo pe pasi ta ilua ia whainga malanga. Ia i le tu lea i whaafsanga i pākanga ia i whaafsanga i male lava o tau, i male tānoa. Ia ole avanoa le na ole otu ina atu mo pasi nei whaatalia la tau taimi ia mo la tau pasese ma whamalanga inga. Ole a tapu fo i ma whaasa ina ia se taavale la pasese la ititi po se taxi ia ma taavale tōtino. O na ulu fale ina ia le vaenga leo le one lane lea matua leo le nofuanga lea. O na ole tūlanga le ina ia awane i poloka. Ia MSA fo ia whaavanoa lava mo whamalanga i ngā pasi la pasese. Ai mo le malanga mai a pasi la pasese mai le tusisi fo. Fale la taisa ia o mai vai moso, ma le anga i mai le whanga. Whabea fo i le anga i mai i mua mua, o le a whaunga ina le nofuanga i fungalei. Sa i elfu whanga te puni atoa. Ai ola ato manatu il whatupupula ia o le whaitawa whao ta awale le niva i tau. Ia, wa whatupupula ia fo ia le tūlanga matau tio whaavlawe tau ta awale ono tupu mai ai. O le ala lea, wa whaala tasi ai, wa vai ta ia pasi mai se sai. Ina ia mawhai lava o na whatonton folau le tūlanga o le poloka o le altele, o le sine awala a poloka, o le lava le unsa ia le se ta avale, so o na halu ta avale, ia i ono tupu mai ia ni whaavlawe lunga o le altele. Ai o le tatalo fo i mo pasese, ma malu fia fia i la tunu, o mai tawina, o pasi ne ia nga i mai se sai. Tinga lava loa e lesi le fie lesi le mawhau na tū lalo le wati po au tafo le wati po tu ane o le whale laris e. Ai toso e ngane longo. I e mana o fui le fosisi ave pasi. E tau fi le pasi e se i tali lo na mana o e nofo i. Ia e fautu ina tātou ngalu lo e whatasi. O le mea ia o levo na ta oto tu la fono e le mawhai na tū se pasi tu o le nofuanga ia. Mo le whanga i o tau. E lava malu le malo e whaatonu tonu ina whe malanga inga mo le saunga le mua le atunu ulau tele. Ai o nei fuafuanga uma. Ina i auli atu le masina o mati ua wavala mai atau suinga o loo tau mawhai le malo ina ia whaia mo savalalo. Ave ese uma ai whale o loa o loo tawhatawhane o le whale ia ma whale whaatali pasi i le taimile nei. Ai ia na o pasi lava e whaonga ina lea vaenga o le taulanga. Tasi lava le mea iai o le taimi e tu ua ai e tangata wheoa i le pasi ma le drop off ma le pick up taimi o tātou pa station ma me whapena. Ia, e amata la le whamoe moe la sofitu o mati. E whai eisi tātou soft opening. Nā se lotu e whapa i eili whale. O na whatanga lola ia o tātou u malava watalia tāla sanga mo le whaatoto nanga e o mailo e tapena le whaatoto nanga maamata loa o na whaaile ngā ioile le whaatino ina o le ngā luenga. O le whamoe moe, ia fio maila fio ngari ripana mi o New Zealand e ta tala loa ia le tātou ngā luenga nei la suono po su fitu o mati. O la ua operate le tātou maketi. E o atu le 3 miliona tāla le tupe ua pasi e le kapeneta mo le tue fausia o le nofanga whaatari pasi i Savalalo. O le a mawe ni sewa fio anga le fisosoa ni mole i tū tau atina e tau whaatu anga ma le sio manga le wafoa i le malo i Sara elu mo le malo Samoa
e tawala i le matanga ruenga o puna oa whaale nā tura ma si manga. Ua tawa au ina le se 45 malusi anga whaafawina, e whaunga ina i o tau manu mala au, ua whaaperitania ina le biogas, e langalango ina i le te ea tō Samoa i le whaalangolango tasi, i le malusi anga e maua mai e kasa o ona, lea ua whaaleanga ina i le si manga, ua la tele 5 tausanga talu na o siosi whiangainga, le malo Samoa ma le malo Israelu. O le tasi fo le nei o awala ua ilunga i le anga le lei mai o le malo mo le tātou atunuu, mana tina e. O nei sosoani o le a whaamtu ina atu lea inuu ma fioanga i le au whaifatoanga mo atinae whao ngai nai o tō manu ma la au ina ia maua ai le kesi o le e mawhai ai o na kukaina me aitau mafa e tātou te whaftai ai le malo Israelu e tu sai ma le sosoani tele a wale atina eina o le tātou malo. Na sauna fo'i le ame pasa o lea malo i Samoa, o loo sila fielo na malo le nau o Samoa le tūtau whaatoanga, ma o vaenga nei o le asanga whaale leia i lea vaenga, o loo tua ia i lea tunuu. There is a direct line between this cooperation between Israel and Samoa and the decision taken by the Prime Minister, the Samoan Prime Minister, lately to open an embassy in Israel, in Jerusalem, this year. I think that these two shows the path forward of our connections, that friendship is not just words. Friendship is not just promises. Friendship is cooperation. Sa whaatino le whaamue e tawa au ina ai nei marusi anga whaafawina. I le ofisa e nafa ma le whaafuina o ngā ruenga mō whaalawelawe e tupu whaafua sei, po le New York e tōna i mato. Ua whaawau pēr fo i ngā ruenga ale matanga ruenga o whaatoanga ma whai ngā whaiva, o le tatau po le whaalalatai a, o le nei ngā ruenga to e sui tūlanga, i po le tuai no whanga i limba i sawai e iai whanga, sa foto, a sau, whanga sa mga taiwai, o le waa o le yellowfin sa talasanga ina, e whaonga mo le nei ngā ruenga, o le whaamua au aunanga ua whaatatitia le mtanga ruenga, o le tautua fo le nei e fsoasoania i tangata whaiwhaiva, ma ila towe umia wa ala aiti, e whaangota ina i le tele o i amaua, ma ia mautinoa le ngawha tauli maina, o whaiva i le ngatai whale. Talafona mo le nei vaenga le aso manu e tele fuafuanga o whiangai ma le atunuu. Talofa lava. Yes. Ua sitia le tau whesui inga o tupe whaamomoli le Western Union. O lona winga ua whaateleina tupe tala. O le a whaititia tupe whaonga e lafo mai ai. Ai te le o le a talaina. Ha whea nei le official e #1 currency Western Union. Pe wala au mai i le 250 mo nisi whaamtalanga i swinga maua e o tau whesui inga o tupe a le Western Union.
Le wala leo numero tasi Samoa. Tuipi le si ufufongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau whaala wiloa e fia whaia i se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua so ai Samoa, Amerika Samoa, Tokelau, malelalolangi atoa. Iana ala leo a mo 5 fao, fa mo iwa tasi tesi maletasi, iwa lua tesi maletasi, maletasi o fitu tesi malefa. Vala au nei loa i le telefoni. Valu whaalua ono tasi fitu. Ma whaafesili mo le vaenga o whaalau wiloa. Tuipi le si ufufongo Samoa. Numero tasi. Maloto ina, o whea e usupo i e. Ke au te alua tupo le asi la me ta pisa mai ngā tai le whare komiti. Whalongo le vaenga lua le polo kikian malo, la fwoi wapo e kumkumu e ngā kai. Mananga te le ala, awano le leia le si taru sanga ia i mo se masini fo i le vidi ai la au. Te lo se palo lolo mau i masini yo. Ui papa, ke haru sa o ala i vaiteli. Ili whare loa mo whatoanga, te mawai masini le lei, masini anga ta o oi e kuai. Tai te le lava, o te alua tu lai le whare komiti taru sanga ia. No o ti e lo le i vaiteli se i mata i e masini. Fiu mai loia tātou la lai funga lei, mai tele whapea sa le longa mo le motu tele i sa la whai. Pe wala au mai fo i numero telefoni 225 251 whapea sa le longa i le 5 Pe asia se fo i lunga o penga ta whailangi i le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. Puinga wa fianga le pesi ai le wha mai o le dengue fever. Ia matua wha atama ia no whanga uma e tautu ufua mana no whai namu. Wha amamala pisi mau tauta i ta whawhale. O na ole nei vai tau o timonga. Ua vai ai le tele o vai vai toa. Pa uta avale maisi me whai tino e toa ai le sua vai. Ia matua wha amamala vai anga uma nei. Ina ia tau fia ai le pepeso le dengue fever i le atunuu. Tātou ngā lulu e whaatasi, mo se sā moa maroloina, mo nisi whaamatalanga, whaafo ta intanga wenga le soifua maroloina, telefoni ono varutasi o.
talofa lava. Yes, ua sitia le tau fesuia inga o tupe whaamamoli le Western Union, o lona winga ua whaateleina tupe tala. O le a whaititia tupe whaonga e lafo mai ai, a e te le o le a talaina. Ha whea nei le ofisa le number one currency Western Union, pe vala au mai i le 250 mo nisi whaamtalanga i suinga maua e o taua fesuia inga o tupe a le Western Union. Le wala leo numero tasi Samoa. Tui B, le si ufofongo Samoa. Vala au mai le vaenga le marketi. Mo sau whaala wiloa e fia whaia i se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua soo ai Samoa, Amerika Samoa, Tokelau, malelalolangi atoa. Iana la leo a mo 5 fao, fa mo iwa tasi tesi male tasi, iwa lua tesi male tasi, le tasi o fitu tesi male fa. Vala au nei loa i le telefoni. Valu whalua ono tasi fitu. Ma whaafesili mo le vaenga o whaalau iloa. 2AB, le si ufofongo Samoa. Numero tasi. Whaafofonga i le talofa Samoa ma le whaasoa o le tai ao. Asonga fua i aso whareile o mai aso te tasi. Mai le ono se i o atu i le iwa le tai ao. O klame wha su solo la vai ale tatu wala leo. E ole a whaafonga mai lu tatu wantunu i tatu talo le tau. Poka mali o le tai ao. Ole vale arisa. Ia mo fia. Mo sia mama venga. Le whaasoa o mea o tutupu i le malo ma le atunu. Ai ari ni poti le maketi i tai ao asununu. Tia o le maketi fungalei ina nei tai ao fa malol so i fo maua, fa malol so i fo maruia ina mamanu man pa ia le tatu. Aso whareile masito nai o loo whaino ai fua whaatoanga o ngā luenga ma whaiva o le whilima le au whai whaatoanga i nā tinu. Le talo fa Samoa o lo whaasara lautu sao i lunga le 2AP, Facebook ma le YouTube channel. Ai, lala o so o le lalangi a toa, ka ilo la ia. Poloka lame ma le tua le so i tae o solua masitofio wa yasu te tasi, toi whaasara lauina i asito nai. Ewa i le musika i nei tula tasi na uli. Eva qua il portafoglio io consono selenti o dopo le aroma la cabelo nel speciale trimpana lokama o ya sa se fuori I tula mo le au matitua i le tau le tolu, se i au lia nei tula e wha tatou e valone i le musika mo le malavo ngā luenga, afa le wha kuka o le afiaki. la ukale mo e fala ile nyangi ale le pele ku ele fiu ave ele ki polo ma pepe ya sarangi le vai pepa oi au tu e pi ha futa tu bato ya oi Lua api. Le si ufofonga o Samoa. Le taimi o le wati a le tautua ma le unanga le ni ala wala leo le si ufongo Samoa ia ua lua suma 2 minute lea wa te ai ia le tula ia e valu i le nei fo i vaenga o le tai au pe fo i ona ia iai ia i le tautua le nei ia e meise ai o le ala leo le si ufongo Samoa le 2AP pa malo le atunu le usu ia mai a fa fongo le tatou atunu i tatou talafou i lona toi awinantu ia le nei vaenga o le tai au ia e mise foi nisi o tatou whaasalonga whaapisinisi ia ma tūlanga o tatou whaafifianga o nei tai au e te itonua ina manu si o tatou atunu
fia faatalofa faamalo atu i le pulega ma le aufaigaluega a le tatou fix ko Western Union ia o le pulega foi ma le aufaigaluega Michel Company lenei ia o loo lagolagoina ia o le tatou lagolago outu o le tatou polokalame o le talofa sa mo i lenei taeao ia e mise ai ia o vai asu taitasi faatasi ai ma le tatou polokalame o le itula o le aumatutua faamalo atu ai le fioga ia molioo ia ma le pulega ma le aufaigaluega le tatou fixco Western Union ia pei foi au na masani ai ia i taeao aso taitasi ia o le faasoa masani ia i tulaga ia manisi foi o le au faasalalau i lenei taeao ia fiafia foi lenei taeao ua mafatasi ia ma le uso faasalalau ia fotia ma ia na folsa ia ua foi tulaga ia o lenei taeao ia mafuafuaga ua faapenao na iai ia i vai aso taitasi faamalo atu fotia i lenei vaega o le taeao malo le uso ia teletonu foʻi sa manuia ma le agaʻi mai le tatou ofisa ia faatalofa atu i teu foi le uso tuin ia nei taeao faatalofa foʻi le tatou atunuu ia lae faafofoga matapuaʻi mai e le gatoʻi latou i mauta malawa ia e faapena foʻi o le loaloa o lea ua faatasi mai luga o le auala agai mai foʻi auā ia le momolimolina mai ona i fanau i aʻoga ia ma se foʻi o le aufaigaluega ia ua iai foʻi ana i aiga foʻi le leʻi ia le tagata ua lana ia le matafai o i taeao le moliga o le aufaigaluega o le moliga o kamaiki ia sa lo le koe moe ia fatoatoe ala foʻi lele le afiafi taimi lai loa e toe mana aufaigaluega ia fatalofa atu good morning ia o lenā pei foʻi ona ma toʻalua atu ai foʻi ma le suga ia fotia lenei vaega o le taeao ia o tulaga lava ia pei foʻi ona iai lenei vai aso alifotia o lea matapena ia le tou malaga foʻi lea ua o outou lea e agaʻi atu mo le faiga filifiliga a le itumalo vaisigano lua ia ua le vai aso nei o le palota saolelei o nei le vaamoe le faamoemoe malaga atu ai salafai ia e le matou foʻi vaega ia le taʻitaʻia e le tamamatua ia lalomanu telefono le kalesia telefono le kalesia ia le foi la agai fatasi ma le sunga leo mamoe ia pe o matou mama ia le lau tim e fai ole anu kai fongo le kalesia ko leo mamoe leo mamoe ko ela oi de sile ko ia ma si kamo faleti to ila o tatou tim e uma ia o le puerka o le fasalalau ia o faleki la o le IT vaenga o le connectivity ia ma le sunga ia lalo man ia o ia le na te foi le na te ia le matou pe o le pule le ala pule fa mal Ola, ai no pule fa tono. Ava eskela la o la tala sa ali tu. A tu wai se isia i tu le tanga te pitsidin ta u al malanga le. La man moni. Ava foi ale ila le manu mele o ma ko yon mele me ke oi. Iwe, ale foi ila le manu e ava fale tonu la man. Fale tonu hol mato ngal wenga le la fa. Ia lo no winga o le tulaga o le malosi malupuipuia saoga lemu o loo iluga o aʻao le suga iā lalomanu e ma le tulaga foi lea o le vave ona taunuu i le nofoaga e ua e saʻo ai oe e po agalu e le mafaiaga faamoemoe le faasalalau i le kamela le cameraman e le mafaifoiga faamoemoe le kolua le i le kagaka le i tulaga o fesootaʻiga ai o le kokolu umangi e faamoemoe uma i le suga le kaukai le ala mea foi gaua lai o ga fae foʻi i le kofiga lea o le kakua auluku o le kaikeifogo uaoga ia e faapegao ga malupuipuia ma e ke pakaulaʻi ai foʻi le kakua foʻi e kalesia o le misi le malaga le fomaʻi o le te vai atu le so tai mai po il fo mai il komalaga ia sunga ya Shane va talo fatu le sunga le fo mai o le ale vai ngol fo mai le ia le sunga Shane o Shane so se tu ai vai ngala vai e foi foi le ia le fo mai il kamale o Shane le uso ya Shane ia fa malo atu le tatu mtanga wenga ia misi foi ia faamaloa atu foʻi ia i le fioga i le minista ia po le tamā foʻi o le mataga luega ia le fioga ia agasiata ia o loo
whapena fui ona whafongfong mai le nei vai ngole tai au. Ia, e le ai lava se whai vai whapena ona a e malu ia pe ale tapo ia. O tātou ia e pe e whatino fui le tātou ngā ruanga. Ia, o le tapo inga mau. Ia, ma le te talo fui ia le fionga le minista, me se fui o le minista nangulang. Ia, le manui ai tātou ngā ruanga awa, o le foi e langolongo sua ia le tatou sui minista ia pol minista langolongo le fionga ia le ilua o ape o lesi le apoutu toa ma le tūlanga o le malosi o le tatou ngaluenga o loka kilokilo kulikoinga o le malosi voi lele o ka ika whawhainga ka kere ngoka sa vali foskip ai peila o le sa vali merkoinga mal whalo lo o merkoinga e mau wai whaos fianga ia ka ika usa ki ngara ko vai a ko inga wo nga singasi le or malo si ko inga le e ke me oka vai ko inga le wa ma ku sa ifua le ma foi pe al skip te lo li toin ala on ta nga singasi sto ina van fu pa yo le o le fiong le minister langolango o le lilo va o le sifi atala va toi le so ya va da o foi nga le so ya va ya lo fa pena ona fe ngai male fe ina fo yo le fionga le minister lango ya o le nei la solo na lua talu ona tapunia tatu ba ke ti foi le se valalo tatu wa fo fa te pasi na filenga matai o se mafoni taiao la wala inga ia pasi nai luma tonu o faltel malo le lava hotel ia maluma o le tano hotel ia ai o la fo ua tu ai tatu le nai le fata mil sanga fo ile por round about ngai le tai mai o mount o tinam tamaita ina ia mate tu ia le vai nga wa ile o tem fain to e ulu fale so se ta vale lava e o ai pas ele um fain to fale ia pasi il vai nga le ile tu le il fata musanga na o pasi umai ui mai o il mo le fale ia ne sa le drop il vai nga le ia ile tato mala fatu ia on fata milo le fata musanga le ia a fai o il pasta milo ia ngal fata milo nga e ko lue mai lo pasese ia fa pe o il pasifo ile le fatali le chau mai tua ia e ti saula e tu tai le lava hotel ia ole mana ia na ole tu na ingana o va ingana o pasina o le afuilingwa o le tu se sai o le tu sai tato tu le amata mai wa e pe o le na vai lua amata tu imoto tu ai anga ile tu sai o pasi uma lava e anga i mele ile vai kan o vai nga ia amata tu mo e anga ile tu si o la tu mai ngaka umai i fe foi funga le na fo iwa nga lulu e fantasy fo tanto pulenga o fela wa inga i lunga le na wele ele ya mal le vai nga fo ile o le fana po tonga o tau i mo fana bla fa fo se le ICC a wa ila tona le na fa nei male tato fal fatal pasina i funga le o se tu langa fo ile wa mo si le fia fo le tato tu no pe fa i tele isi le fia o le e fanga soronga luenga wa e mana yo foi le fo le tato market to e saunga le mua tato fal fatal pas ina ia mafai ona fatu mawina lavar vaenga le pe ona tala no mai ei tato teita o le saunga le mua tato uma le mua tato sa o le ia wa o le mea moni lava ia tu lo nei tai o fa le tonu le awana le tato fal fatal pas le tai sa malano e fiunga ia me pasi foi e alo mai lesi o po ngai lesi o mo tu lo nei tai so le ai o mo to i langa faia fa le anga ina ai o tilo na le tanto wa tu no a min tanto teitai e me se foi o le tanto malo ina ia mo fai ona saunga le mule mamalu fi malanga i le tu ia fa tasi ai o le na ta ua tatu telefon o le fuafuanga le mo le tatu maketi funga le a min tatu maketi samalalo o le pe o le asusuma le ono po le suma fitu le fuafua le masino mati le le a te tala lo ia ai le fa pe o le talia le to ito no mai o le te ita i o le malo New Zealand le palmio New Zealand e fa pe na te tala lo ia wa o New Zealand le fa tu pe ina le tatu maketi ia fa ta se la mar vaenga le ina ia mafai on ia ile tulanga foi le mana ia le tatu maketi fou tanto maketi to watu i tatu falfatali pasi ia male mamalu fe malanga i fo tanto ina ia mafaingo sanga le mo mafou fo ia matulanga ina ia ile tatu watu no ia maflow lele
Ia, sa o le masino fo, le ye na wha moe o le tau wha lungu atu. Ia, o le fo ye wha moe maranga mai il palmi o Malo New Zealand, Christopher Luxon. Ia, wa fo i le talaina o le fo i polo ke tele wa tasi le polo ke tele lava. Ia, le sa wha matu mai il Malo wha Malo New Zealand. Te mi o tūlai mai le matai palmi a te sina turn. Ia, ina o malanga mai nei sa mo le lan mai ilan ofalena. Ia, o le a fausia le Malo New Zealand. Fa te sei male fisosoani tangata nu o Samoa, wa i fo ile le fisosoani Samoa le na tu i tson. Ia, i le fausia ino le tato mai keti. Ia, o lau tau nu i le so, ia le minister fo ile vai fa fo Australia. Ia, tamatai o Penny Wong. Ia, o le ala i fa moe o le ta le iwa nei i le itula se folu. Ia, o le a fai i le asi singa le napo le tua i nai le tato ofisa fau i le fausia te mine ia le legislative o le official fono. Ia, o le se fulu lua tolu. Lua se fulu tolu minute se fulu i le se fulu fase fulu. O le avanole mo la tustala. O le awhapenao na whenua iai ma fsilinge fo i ni vaenga iau na si le fia le tato utinu. Ia, whamoe le i le tau le lua i le awauri. Ia, ua te tau ona i savai le te mine. Wa o le fufu ai. Ia matase singa tai au malanga ile savai. Ta le o le lua. Ia o le a fa pena ona tala il ta so fa moe o le le o le Police Maritime Wing Outpost. Ia no winga ia o vanga fo ile o le povo ile mo o vanga fo ile le oanga te fale. Ia le official le promtanga le ia le la tala ina to civi pe o le social me fo Malo Australia. Ma nei na o tu langa na pe fo yo na ia le tatou paanga whaavau malo i tūlanga o le whesoso ani mai e pe fo i launa ia le malo au Setalia ea o le fo ina ia le fuafuanga talitonu fo i o le tautonga por kalamele ni pe a te fua ia o le asiasi mai o le ministale o le vai fa fo le malo au Setalia ina ia mawhai ona tino tatou vi poti fo i e tu inatu awa ele mwhai ona ele mo ia o loa watu vi poti tustusia ai ia mawhai ona mori mau whape moi e o le tūlanga le voi ngā ruenga o atu ia iuni wao iuni le fufu e talai ia wa uma ina ia wha maonia ia vaenga ia mana ia fo o leo la ia maisi au nanga fobia le tala lo ia le so pe fo io se tūlanga e mawhai e ona whafta i nei o tātou pa ang wha malo nei ia le atina ino so tātou watunu awa ana le ia nei o tātou fisosoani mana ia tātou wa whamnianga nei. Ia i longa matango fifa pesio tātou tunu o le mea moni. Awa o le tūlanga ai. O whele me e a mai ele tupe a Samoa wa ele ainia tātou vaenga voe minerale. Le i ta oto fui Samoa i tūlanga vengi o atu nuu e whai ei ia whaatau vanga voe atu nuu ati nai. Ia e whawhitai. E nei o tātou paanga ni. O le whaino tau mātau atu isi whamtalanga. E pei au lea sona nafile na whaitino ai ia le asisinga le presidente fo i lea le vaenga le chaika. Le na si ai fo i ia nai le tātou wafu whawa maloi matau tu. Ia maasia fo i nisi o whare taalo. Ia manisi o taalonga wa o la tau le i taalonga fo i lelo le churo. Ia ma le wrestling. Ia o le sola o le so nafile no matau atu ai nisi fo i o vaenga ia wa le si fo i le atu nu o le matu ai tele fo i lona so ani so tatu atu ai me se lava i tulanga ia tau wa onga o le wa onga e tele ina malifa i tele ia le tatu wa fainga pa anga male malo ia pani ia fa te si fo i ia manisi atu nu ia sa le wa le nava yaso mai fo i vai aso nei te le ia o sui foi o malo mai fa fole o tau mai lo tatu tunu pe foi la ona ele mau antu ya pole lua va asta luai le na fa feilo ia ile matau a tu sta lo le pasal malo isala elu au le vai eso ia le sa tatu mol mawinai le na vai aso tenei tatu mol mawinai le tau mai il soson il malo isala elu ia le ai wala mai le tau wala mai le mtanga wengo
puna o fale na tura ma si manga ia o isi ambasa o malo Afrika Isauti ia a o le tulanga fo ia ambasa fo ia masui o le afoi o le volingo le nupa ia le vaenga le nai Vaticano le Vaticano le Holy See ia o le tau o vaenga nei te le utatu talo nei ia tunu nei te pi sala elu ma le Vaticano ia o le tulang foi i la titilo ia o ila to foi ma lo se tulang fa tu tuanga le fa tuanga lotu wa ka le sia ma pena ia le wa fai ona ino la tu sui ho ia sui va ia i le tatu tinu i samo nei ia o isi nao ta pedanga mfuanga ai mo i tu malo la vai o sa fata numero tasi ma le tu malo ve singano numero lua ia o toyo nei taiao toyo nei mo i la to ho ia e fia pano tel pano te mua po le pre-polling taiao ia toyo nei ia le maua le vano taiao ma la stofi ia mo i la tau hoi lea e palo tele ia e pulea o e pe te malanga i sala fai no i fo i tatou pufi nei upon mo i la tau mai nei tu malo ia e te lo la se atu sin tatou fia ia sa e foi o le tatou talanoanga o le livanga le tai au le tala fasamo ia to e fa wau lea e malo la valusu ia o le na pe fo i on na ia le ning tai le o to e luas ful minuto on tale o le iva ia le fa fianga nei mai le au fai pesa le vine ula ia ma le fa fianga tu manu ai lili a
sili, pose masike ke mai piti pasi na sapasui, onita mano maripi. Le wala leo numero tasi Samoa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau whaala wiloa e fia whaia i se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua so ai Samoa, Amerika Samoa, toke lau, malelalolangi atoa. Iana la leo a mo 5 fao, fa mo iwa tasi tesi maletasi, iwa lua tesi maletasi, le tasi o fitu tesi malefa. Vala au nei loa i le telefoni. Valu whaalua ono tasi fitu. Ma whaafesili mo le vaenga o whaalau wiloa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Numero tasi. Talofa lava. Yes. Ua si tia le tau o fesuia ingo tupe whaamomoli le Western Union. O lona winga ua whaateleina tupe tala. O le a whaitijia tupe whaonga e lafo mai ai. Ai te le o le a talaina. Ha whea nei le ofisa le #1 currency Western Union. Pe wala au mai i le 250 mo nisi whaamtalanga i suinga mawa e o tau o fesuia ingo tupe a le Western Union. O tātou whaasalaunga whaapisi nisi o le ni hui vaenga le tai au. E me se ai, e o tūlanga o whaafianga musika sui whewhiloi i teito luaina ma le mamalu si o tātou waitunu. Ma le usoi o le tō tele, e ata li tonu a tele na mafuta mai nisi tonu whalewhenga luenga. E a ua matele fwere tautua masani la tawia. Whamalom whatalo whatu i le awhionga i au tu whaasili ma le tātou vaenga le ICC ma le tātou maketi. Ea ile ni fo vai ngole tai au me se fo ni so tatu paanga fa malo atu fo ile mtanga luenga matina e tele le tatu malo le ai fa paanga male tatu ana le tulanga fo i o lango ino se tatu programa le tulanga talonga e me se fo i fa malo atu le pulenga male fo nga luenga al Samoa Agriculture Store ia ona lala e tolu lua i tumo nei ma le tasi o no tautuaina le moteli sala fai ia Greg ma le tātou vaenga ia me se foi ia le matanga luenga o le soifua ma loloina o loo whambena ona mafuta mai foi ni vaenga le taiao ia le sunga ia hae malo ma le tātou pulenga ma le whainga luenga le LTA ia me se foi ia le fionga ia le ala ia o siu ia le ala ni vaenga o le taiao ma lor soifua manuia tia leo to iwa minute o Natale o le itu la iwa ile nei foi vaenga o le taiao ia ma le usu ai o le to tele ia ile nei foi ia so fou la to ia ia sa le lava ia o tulanga na ia le nei foi vaenga o le taiao ia me se foi o le to tele o le ka pena mai mausu mai ia ile tulanga foi lo ia nga luenga ia me se foi o le nai whanaua onga
O le si I vaenga fo le a join. Mon ba wina fo ni sio onga o le na fa malolo ia ni sio vasenga ia pe nei lam tango nei vanga so. Ia fa tino nga luenga fo le lo fa na ino lo toa po le fa na ino o le vaenga o potua onga ia ma le fa moi ina ia mautino ia o le lava malupui ia fa na mai le fa mai fo le tenki fiva wa monia o le lava mai tau batu ia o le ai tato ile fa mai na o le fiva po na ibi ia pe fo ona ia le vai tau tau sanga ia le futo ia na tamaiti ama se fo swing o tau ia tele o temi o timu ia mautino na fo ia tele vai nga o to ai le vai po le sua vai vai nga ia fie tele ni se tele na moe e tau tu fua ma moe ai ia ma fie fo I le lautele ia mai sio ainga ia pa o ina fo ina wina le namu ia lo ia vaenga na ia fa tai fo le tofa ia I pule a onga ia o onga fo ia lo ala to amatamea I le fo vaenga taua ia fa mai tele le ia wala vai le soifua manuia o fa na wa pe man no ti ale al tatu tunu ia ola maloloina soifua maloloina ia ola o ina ona tangata ia malitulanga le ia fa pena ona sanga le mu ma fi le mu malo ia tulanga le na pe fo iona sila fia el tanto wantu ta wale malupui ia mali sanga le mu I so se vaenga ia wa le fa pe foi la na le fa mai plena ta wele sunga ia foti o le fivo po na ivi po le tenki fi o le ai so se fa mai ale pesi la vanite sa fa ta sia le fulu ia o le ni von le ulu io tu langa foi mai si fa mai ese ia ai fa tai le ta tum tanga wengo le so fo maloloina e le malolo la vale tu langa o le mai pe ona tonga tu langa o la tu fasisi langa o la tu lapta inga ia me se fo e o le tomo fai tu I titia ia fa mai e pepesi mai ia ona le awala mai sta tu fai tu o fo ia fa va malo awa ia isia tu nu ia pe ona pesini so fa mai lena tele na ia tu langa o popolenga ia malanga ai foi fina ngalo ia ale to telefo yo tatu watu nu ia e fa ftai o le fo ina tali manino ma fona manino fo ia le tantu mtanga luenga o le soifo malolo ina tulanga o lea malosi ia ma fa pena ona tu malosi le tantu mtanga luenga ia la yali imtemeta I fo mai ia o le mesenga o tausi soifua ia ma ila tu o le to no le li o le soifua malolo ina o siu tantu watu nu ia fa malo tu I ona tofia le tu ile nei fo itai au fo e son se fata feita ulanga ia mafuta mai fa talo fa tuai ia ile sunga il fa fenga ia Reverend Maungamotu ia mafuta mai lita ia ia me se foi ia le to atele onisio sunga fa fenga ia sunga I fai fe au foi ia lo mafuta mai lita me se nei tina mtama ma tu fa malo atu ile moteli sala faili I fotia wa o le ia fo nga pe ona sila fia volta to le to te malanga ile so e le la to wanga ia tu fo le motele ia wa fo nisio fo manga manisio nga we ia sa on le lava la mo na le so ai ola sto na I fo I va so nei le e la monu ia ni sio tu malo ia ola tu faina to ai le family fo ile se la lima sutala ia mo tangata nu malava ia ele na o tangata vo ia la ua nga va ai palota ia ona on le ele to na mele line ia o lento ta ofi ia tu faina tu le nei va ia so ia na vo va ia so fa to fala inga le ale tanto malo ina ia ta ofi ona o le tulanga lo ta pena ia I tu malo lu ai fa nga palota la iti o le tulang fo ile ta tonga tula fono ina I mean ia ua ave ma tulang fo ile e fa la blevina ile fainga feeling ai tu malone I lua ma I o si tulang fo ile lo fa to sina ini fina ngalo fa pena uno ia ile ta tu tunu le la na tau fi o telo tele la ni si o tu malone na tau ma o fo I pe ona
ta ua le sunga ia mafa tau mata whaavai nafi ia i le tātou tana roanga fo. Ia e whape o le tumalo le whale ata tasi ia ma o fo i le wha le whape o le stona i nei leo le atu whaina tu ai lea whaamanuianga tele. Ia mo tātou ainga wa o le talamoni. A whape nei la mo fta inga wa to whaal ma tau whale. Se lau lima sefuru, se lau lima sefuru. Ko sa la e mauale, ono se lau o le mātou tupe mātou. Leo le atala pe a whape o lea. Ia, olo no wing. Ia. Awa au te loa oe. Ia, au te loa mauala urua fe wa tos furua. Ia, ai, o le isi vaenga. O le wo ua. Te ta penal mano tulanga fo ile fa tulanga o tau tantu loa. Ta silum ta upu fo ile tele yo tungalunga tatu tunu o lo ye nei ona o le tau tatu o loa. Ia mai se ia pola sa wale tulanga o tau lo fo ile le o lo launga ta si ai tatu tunu. I fa tau ina o loa i tono fale o loa. Ia alelana fa manino ile fionga ile te ta i o mano sunga la o le mali to. Ia o lea ua matan whanga solo le toi loilonga ma le toi tam whai ina i lauli liu tau o loa. Ia e pe on ngā whaile malimta ngā luenga o pisinisi ia ala manuia malipa. Ia tasi na o wha moe moe tele al tātou malo. Ala ngau leu te wai atu tātou taimi. Ia wala tamai fo taimi e taulunga i tātou polkalame. Ia ono tātou tala mai New Zealand. Ia e ona wa ole ole a tātou tau mawai se ia ulia ia masinfo. Masinfo. Ia o whape le tuain. Ia manuia te lea ia fuafuang ma tāpena ngaura. Nei fo iaso. Meisa nei vai iaso. Tātou toi whailoi pe ai staimu i lumana. Nei vai iaso. Ia le sunga ia futia mo i ona fulsa. Ia pe fo i ona whansoa i le nei vai ngole tai. O manuia fo i le malanga atu. Ia le motele i sala whai. Ia e meise ai. Ea o le tātou o malanga, ea wala wale tūlanga, ea o le ripotia mai o tātou taurumanga o le whainga palota e whamalulu atu le tātou atunu, ea le nei tae au, i se opu foi se tala wale tau tamali, malu ave whale o tōwhina ngalo. Tāle iwa, tātou tala mai le te o whawamalo ni usila, ea manuia tele, le nei foi tae au i le tātou atunu.